Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras sa amin papagayam, hintay ibasa at Proverbio Kapitulo 10, versikulo 22. Riribok ti pataudan ti gura, nga maabungan ti ayat ti amin abiddot. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sika ti makagapo, no apay ajak na ituloy ti panagadal ko, Lira. Sika amin tinapanan ti kwarta. Manang Sheila. Di nakawagan iti manang. Gapu ta awanan ti kabsat ko. Intanam kon iti lipat. Anya? Di ka man kon di sangit. Gapu ta pudno amin nga ibagbagak. Pasensya kan manang. Ngamjak na gayatan tinapasama kanya. Basol mo. Gaputa saan ka nagan-anad. Mana. Ala, pumanaw kan dito eh. Tadyak kayat ang makikita ta pa na grup-grupam. Kaya't ko kumapay ti agpaangin manang. Iso andi na kumamat papanawon dito. Hay! Dita ka manlangan! Talaga peste kay tibiyag ko! Diyos ko. Kaguran ako na yan ti kabsat ko. Gaputa siya ti makagapo. No apay a pinagsardengdan na nagadal. Tulungan na ko ma. Tap na mabalak ti amin nga raramidan na kanyak. Tignayam ko mati puso na, Diyos ko. Tap na maawatan na ti amin. Kat mapunas tigura na kanyak. Lira, anak ko. Tatang. Oh, apay nagsangsangit ka, anak. Awan, tatang. Ibagam kanyak tagpaiso, anak ko. At ka di parikot mo. Awan, tatang. Pampanunutak lang amin ti kasasaad ko ita. No saan ko mangamin ang nagbalin akastoy. Saan ko nagsardeng ni manang iti panagadal na. Di mon panunutan dayta, anak ko. Agyaman ka kidi, gaputan nakalasat ka iti pagkad. Uwan matket di tatang. Ngam nasakit lang amin a panunutan. Anaputod lang arudan dagiti dua asakak. Kagura nakpay ti kakaisun akabsat ko babae. Agan anos ka kumanak ko. Ikararag mo, asapay la kumata maawatan ni manang mo ti amin. Tapno baliwan nan, tinaalas apan nakilangan nagan ka. Kanayon latan na napudot ti ulong. Tungkal agga po kay ti balayo. Kasano? Kat awan pa'y nasaya at amapas-pasamak ije balay. Anya? Wen, tunggal sumangpetak ije balay. Nilatan lira ti makikita. Hay, masikuranak amang kikita kan kwa na naka-wheelchair. Si Kamat? Pagsasawam ki din di kapsat mo? Masikuranak nga rod. Si Kaman ti kanayon amang kikita kan kwa na? Saan anagayatan ti kapsat mo tinapasamak kan kwa na? Iso asaan ka kumamata kasta, Andi ngayam ki di. Tapno di na unay rekrik na anti napagteng na. Diyak maaramid day ta, Jomar. Gaputan na sakit tinakam ko kan kwa na. Anya kumangay ti pagsakitan tinagam mo. Gapo nga rod ta pinagsardeng nak ni tatang nga agadal. Danapan amin kinilira ti kwarta abus-busek ko mga agadal. Narabaw laeng day ta rason. Tapno guraem ti kapsat mo. Umadayo at tatang. Ha? Ay, papanam ka di anak ko. Adda ka di nabiro ka mapanggadam. Awan. Kahit sa dino nga ron ti papanam. Oray sa dino ditan ti madanon ko, tatang. Saan mabalin na pumanaw ka di ti balay? No awan matlaeng gaya masnop a papanam. Saan akon nga ubing, tatang. Kabaila akon ti bagik. Amok ter aramida.
Ay na, sa nagaputan na tangan kan kat amumon ter aramida, anak ko. Di ka kumagumurgura. Agan anos ka. Kan agyan ka pa'y laeng diti balay. Kat no adan tumanen ornong ko. Ituloy mo ti agadal. Awan nila't amok, tatang. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Ikararag mo, asapay la kumata na salun at tayo amin. Tapno makateged tayo. Nang nangruna iti adem. Ay, impalagi piyo manen day alira. Ay na, ibagak manenken ka, anak ko. Punasem ko man tiguram iti kapsat mo. Kaputa di namat nga rod nagayatan tinagbanagan na. Huston, tatang. Ang mga noo matidog manen ti saritaan tayo. Ada nang ijaya iti tulong kanyak tatang, manang Sheila. Anya tulong? Ada ka no organisasyon amang tulong iti kaskada kami. Ay, agpaiso ka di anak ko. Uwan tatang, dakkel nga ron ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa may saak kadagiti ipaayanda iti tulong. Kahit, anya kay kano atulong day ta? Tulungan da kano iti panagadal ko tatang. Iso nga agpasentro kayo inton bigat. Tapno kasarita da kayo. Ay, huwan anak ko. Mapanak nga rod inton bigat. Di tayo paluspusan day ta nga oportunidad. Uwan nga rod tatang. O sige, tatang. Mapan kayo. Tapno tulungan da ni Lira. Tapno saan laang agigan dito'y apapakpakan. Manang Sheila. Pasensya kan itinasao ka. Sige, rumwara kon. Sarakak dagiti gagayim ko. Na yan. Talaga asabalin ti kabsat mo, anak ko. Ay, sapay lako ma, taan anusam. Wen tatang, jak agsarday amang ikarkararag. Asa apay kumata makaamiris tumatlaan. Jenny, among ka di ti mapan ijay syudad? Wan Sheila, apay ka di? No anya ti kunam, mapanta. Sigurado ka? Wan. Nauma ako ni Jabalay. Isumit la adya kon makapagtuloy nga agadal. Kat, anya nga ro di aramidon ta ijay? O di agbirok ta iti panggadan ta. Tapno agbiag ta. Ngam narigat ti agsapul iti panggadan ijay, Sheila. Nang runa, ta saan ta paymot analpas ti panagadal ta? Kumpormi ditan. Tinapatag adda panggadan ta. Sige, Sheila. Ngam palubusan na kangata ti amam? Ay, sigurado adinak palubusan. Ngam siyak ti matungpal ita. Wano saan? Di saan ako ngagpakpakada. Ay saan Sheila? Agpakada kalata. Tapno di na kanto sapsapulan. Apay nga ipapilit mo ti kayat mo, anak ko. Apay adi ka malaptan nyo, madayaw. Gapot na awan ti mapasama kanyak dito'y tatang. No agigianak laangan dito'y balay. Anak ko? Isama pa anak ijay syudad. Tabiro kag tigasat ko ijay. Saanen, anak ko. Agtitinulong tayo laangan dito'y balay. Uray simple ti panagbiag tayo. Basta agdiden na tayo laki, day. Ay natatang, anusan tayo pa'y laang ti agiin na dayo. Kan may sa, nasakit lang tinakam ko amang kitkita iti sitwasyon dito'y balay. Nang runa no makitkitak da di ang baligtado. Apay akasta kamutan, anak ko. Saan kamut asigod akasta? Apay akaguram una iti kabsat mo, kat awan mo ti dakes ngay naramid na ka. Gaputan na tangken ti ulo na. No kumata saan asimurot iti field trip da idi. Saan kumaakaraman kadagiti nadangran. Iso aday jay. Napan amin kan kwa na ti kwarta abus-busak ko mga agadal. Kat nakapagtuloyak kumaan agadal. Kat saan anadadaal amin a plano. Nadisgrasya, ti kabsat mo, anak ko. Di mo kumamot pabasulan, Kan maysa, ikagkagumaag ti agurnong. Tapno adara matem to nga agadal.
Apay akasta ka meten. Naimpentigura di ta kaunggam. Ay natatang, awanin panawon ko adumngag kadagiti ibagbagayo. Sige, inlakon, tapno jak maladaw. Ay na, nagmayat gayam tibiyag dito'y syudad, Jenny. Uwan nga rod, Sheila. Adayo no ikumpara ijaayan tayo. Una, gaputan no ijay, awan makukwartam, nga uray trabaho ka trabaho. Uwan matkit di kumusta mo't nga tanti amam? Ay na, di mon panunutan day jay. Mairwam dan tumit laeng awana. Uwan amang ano nalaos mo't kan ti danag na. Sana bali tadamot day jay alira akadwana. Anya? Ay na talaga asaan ang mapunas tigurak kan kwa na, Jenny. Tano saan aga po kan kwa na? Sa anak kumaapim manaw iyabalay. Saan na bali Tako namat nga adayo nasaysaya at ipanagbiag ditoy. Uwan matkit niya. Talaga nasaysaya at dito'y syudad. Husto day ta na panagladladingit yo, tatang. Ay, mailiw ako ni tikapsat mo. Uray siyak nga rod, tatang. Nasaysaya at kuma, no adalat ta dito'y den natayo. Uwan nga raw. Ay na. Madalagan ako na yan. Manon at tawin na sana nagawawid. Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Uwan nga rod, tatang. Di tay mo't amuno sa dino ti ayan na itan. Di tay pay amuno asino dagiti kakadwana. Uwan nga rod. No nagananos la kumaditoy. Nalabit. Anakaturpos kumaitan na tawan. Uwan nga rod, tatang. Ngam, anya ngay. Inabak mo tim-impunan na agura kanyak. Siyak ti pabasulan na, no apay ang nagsardeng anagadal. Di na nga rod maawatan ti sitwasyon mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Dumteng to ti aldaw, ama kami restumot laeng jay kapsat mo. Agsubli akong ijay lugar tayo, Sheila. Anya? Ita ka di pa'y tadakkelin ti masapsapulan ta dito'y. Wan dakkel nga agpayso. Kaslawan mo't lamabat-bati. Ay. Andakan ka, agbati ka pa'y laang nito'y. Wan, agbati ak Jenny. Ngam pang-asim tadi mo ibagbaga kadatatang no sa dino ti ayan ko. Jak kayat ariribukan dakmanin. Anya? Wan, kan amang numapanak iti sa bali a lugar. Taawatek ti ididyaya da Jones at trabaho. Sigurado ka kada iti dayta, Sheila? Wan, Jenny. Sayang matidak kala sweldo. Narika ti trabaho ijay. Naduma-duma a lugar ti papapanam. Sana bali day tamot ti kayat ko. Tama ka pa siya. Sa bagay mo't kit di Iso nga agbati ak dito'y, Jenny. Dita'y napupuutan ti panaglabas ti tawen, anak ko. May sakaitan ni abogado. Wan nga rod, tatang. Mabalin kon nga ipaay ti serbisyo kadagiti agkasapulan. Wan nga rod. Ay na, ityak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Uray siyak, tatang. Dakkel unay ti panagyaman ko iti Diyos. Kada kayo, kan kastamot kadagiti organisasyon adi nagsarday anang supsuporta kanyak. Tauray awanan dagiti dua sakak. Saan ang nagbalin atubeng tapno matunoy ko ti arapaap ko. Wen nga rod, anak ko. Tanu awanda. Ay, nalabit adi ka na bailan na pinagadan. Wen nga rod, tatang. Ngam, amuyo ka di, tatang. Makarik na aklat ta itiliday. Itili ko danti kinaragsak ko ita. Apay ka day. Gaputawan ni Manang Sheila. May mayat kumamat laeng no na imatangan na tibaligik. Wen nga rod. Ang
Urayan ta, adumtang ti aldaw. Nga agsublin tumot laeng iti denata ti kabsat mao. Jaklaim pagkarong amay parit gayam nga agas ti deliver tayo, Jones. Ura siya sila. Impag-arop ko na pa siya ito. Di ba nagiti deliver tayo? Jak kaya ti may balon. Kanya ti aramidan tayo. Biktima tayo lang. At dapat namnama tayo ang makarwar. Ngam kasano? Di tayo kabaalan na tayo lang. Kasapulan tayo ti abogado. Agpababawi. Ngam naladawan ti amin. Uray siya. Italangan amiris ko dakil kayang pinagkurangan ta. Inpamaysa tayo ti matang tayo ti kwarta. Kat talipatan tayo tinagkamang iti namasa. Agbalin ko maliksyon tayo ti kada tayo. Sila. Ay, una yan, tinapagting tikabsat mo. Lira, ay, nagkasang. Uwan nga rod tatang, ngam di kay madanagan. Tulungak ni Manang, tapno masulbar ti kaso da. Ay, no apay nga minasimurot, iti di na unay amam mo. Ay, anya nga ita napasubon. Impagarup da kano adisente at trabaho ti sineret da, ngam nagbidot da gayam. Naawis da iti dakkel asweldo, tatang. Ay, Diyos ko, pakawanem ko mati anak ko. Kastamat din dagiti kakadwana. Isa pala kumata di mo itabaybayan. Ala, huston tatang, madudog to'y pusok, tunggal makita kayo amalmalday. Jaklaim pagkarop. Asi kagayam akabsat ko agin urgurak ti makatulong kanya. Di kaagdanag man ang Sheila. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno makaruwar ka dito pagbaludan. Mabayin ako, nay. Gaputawan apulos tinasayang at ngayon pagpakitak idikan ka. Attorney Lira. Manang, pangaasim ta din ako maawagan iti attorney. Sabali ti kayat ko adenggan nga agtaod iti bibig mo. Lira. Kailiw ka una yan, Manang. Kat kailiw kumatan ti panangawag mo kanyak iti ading. Pakawanan nak, ading ko. Ti agkabsat, rumbeng nga agsinakit kan agtinulong iti rigat man kan namay. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ernaline Ansyong Liwan. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.